Kahenyo Trap Youth Council Tersat Circle, hakawat baar kelami syakmat, banyak kun nika jimpang COVID-19 hapo ketika tany, nakaba senrit dawai ki saudong sakun, balas sedang, namau sadang, langmar, ter hadu mauser, kibadai ki containment area. Hakan nika juga sengi keseng, kal ajing rabru iki asya, jong arteli ki sub center, kata jong katany tenro, bat katersat sub center. Kaseng kali oru bani mirjemut, rengkat berkisodar, bat kirang basnong, kumno bani kun persya, ia kan nika klam. Hagan nika sengi, lailam no ba bis asyang, ubade presiden, bad upirang selang ubade sekretari jong ke HYC Tersat Circle. Ya kan iko kalau mensil, nagaling keseng HYC, namari nagaling keseng, ngimla mun pendek dengan program dong no, berselek dengan roy hasau dong keleng keseng kongin, tenrei lembaga punya kenalam, bias no tuilam, ketika mun yang lembaga keseng HYC, ngilala mun pendek aku bangin yo punya selek yang dengan dawai mentah kerang bukan long kau mentoy kumpul orang nak cekman nama kelak dia kerjakan kau buki bro kiawan kita senang kau uji tekumta nang beniada yo kelam covid kan kendai dengan sebelum habis report tulis buat nak link komiti atau barsong baru juga report kada barsong tersat mesti ke berapa wei ka aku boleh sibon ia kena ka om keloi kau pun boleh terang nak bentar kebahagiaan orang kecil nak tahu berapa wei